Saran Syah. Sekarang kita ada Shalia ya. How are you? Good, I'm good. Alhamdulillah. Kita selalu tengok Syah memang caliber fashion memang on point. So you punya idol. Olivia Palermo. I suka dia and ramai sangat sebenarnya. But Olivia is my favourite number one. Kita tengok sekarang Syah memang banyak travel bawa Lara Alana. So apa dia cabaran Syah sebagai a mother sekarang bila travel bawa Lara Alana? Lara Alana is a bit active. It's a bit challenging but we enjoy it lah. Like we want her to be with us all the time. Tak kisah where we travel, we will always have her. Hari tu kita tengok Instagram Syah campak phone ke tanah. Apa masalah phone tu sebenarnya? Tak ada sebab phone I tu macam tak boleh nak guna dah. Tak boleh nak ambil video dah banyak kali. So I got fed up. Lepas tu I terus campak. Kehadapan sahabat baikku Linra. Terima kasih di atas bertahun-tahun persahabatan kita. Tanpa dikau siapalah aku, tanpa aku siapalah engkau. Sahabatku tahniah di atas kemenanganmu. Kehadapan Chong Saracha. I appreciate this friendship and I hope you never leave me alone.